from Pune. We're given to understand that there was a helicopter crash reported in the Babdhan area in Pune. Yap laingut hakajuk kapor nakajing hap kan lengson helikopter. Kajing start kibreu hakini kisngi kelalong syabab palat liam shisha. Kabalawan ra ya shibun kijing metoy hakani kasla pertai. Kabala pensuk ya shibun kibabun balang. Henry ingin omla banlen ba shibun ru kijing dunong ngihapan mat. Hause kalong shisha kabala pensuk bat penkloy kam. Yang ikibreu banlej nakawai kajaka syakawai pat. Langba kajing la jong kibreu ban shna bat ban penwandur. Bat ban penher daki masin lengba nasoin bat kajing stet kalong syabab palat ban penher daki taki masin lengba nasoin bat ba kajing stet kalong syabab palat sya ban yanujor bat kabor kejat jongi kibreu kane kajing la jong kibreu ban shna ye kibor ba stet ban penpoi kloi habale chei kala yarap syabab palat henry duan ru kikep bakum kini kiwan ra penban ya kajing du nong wat ban syudu ru ya kimen simriu mentaka step ha kapor kuman riu sok pesan layo jing tep balaingut kimen simriu kila du ya la kajing yem nakadau jong kajing hapno kaling sun helikopter hagi benta jong ka bafdan bamarjan bat kapuni katkum kijing tep langba ki local news long bakatika helikopter kalami naki benta jong ka Oxford Golf Club baru hakte ka helikopter lasyong daki arngut ki pilot bat uwe pat udai u engineer kijing tip bak hamnya laong susu bakadau bala penlong ya ketika helikopter bakan hapno tang hasiteng lenti kadai nakadau ka jingjur pelat ulo berben hakte ki benta hakbaki pilot kim lasyu ban te lakam ya ketika helikopter naka jing bom yo isu jonggi